Fidel toħtok il-belt Valletta, imma inti tibqa' kburija u ma tċedix. Il-bieb tal-bombi fil-ħodu jiddi, il-kavallieri bnewk hawn tibqa' ġejx. Il-fosos miftuħa u sejnu b'saħħithom, 76 nar taħt il-ġebel, gdew lil dawn il-ġejjer fl-asseġġu n-nar. Kull ġebla għadha tħabbar ismek bla bżonn ta' kliem ieħor. San Publiu jħares minn fuq, żewġ torrijiet imissu s-sema, ġonna tal-argotti kwieti u ħodor. Fost li sbaħ rokna f'dawn il-gġejjer Maltin. Furjana, Furjana, int aktar minn bieb intruħ. Furjana, Furjana, ebda żviluppatur ma jneħħilint. Aħna l-poplu tiegħek qegħdin hawn għalik eruħ f'dawn it-torok sena wara sena. Furjana, Furjana, darna qalbna kburin bik. Jippruvaw jitbidlu b'lukanda bla ruħ, naraw il-familji jitilku kif batluk. 6,000 ruħ darba kienu jimlewk, issa ftit eluf iġorruk waħedhom. Aktar funerali milli Mahmudijiet, l-istejjer u d-daħk se jintilfu bil-mort. Int mhux kartolina jew xena turistika, aħna l-qalb ta' dak li dan il-post ifisser tassew. Il-funtana tal-jum għadha tnikxi l-ilma, il-bastjon ta' msida n-nifta li moddi vassal li mistrieħa u nil-sjenatna. Ma nxedukx, ma jnexlukx arku b'tejk qatt, qed jinjoraw il-pjan lokali, jibiju kollox lil x'investitur kbir. Għadem id-dawl fit-twieħi bil-lejl, u kull resident li baħa se jġorri l-tlida. Ma rridux lokalità b'uffiċċji blokkok tal-ġiġ, irridu familji biss post li sejħulek dar. Il-Furjana mhijiex prodott, mhijiex marka jew blata vojta, hija storja li twelidna biex inżommu ħajja. Furjana, Furjana, li xħar belt kawwija fuq din il-blata. Furjana, Furjana, qatt ma tkun waħdek. Aħna l-poplu tiegħek qegħdin nitħabtu f'kull trik ġnien u kantuniera. Furjana, Furjana, darna qalbna kburin bik. Ħallihom jiġu, ħallihom jaraw x'kellna, belt fortizza, belt tal-ġonna, fost l-isbaħ